Tuh gua rajin ke tanaman tuh, ada pohon ubi, pohon pandan, pohon serai. Kalau kagak begitu, apa-apa sekarang beli mahal. Nih, lompong juga mahal, emang kagak mahal. Udah zaman bedil sudut masih masak di kayu, boy. Buah dia, masak di kayu. Ya ilaha ilah. Sedih kalau begini. Ilah, masak di kayu, bae. Bapak buat apa itu buat lompong? Apaan lu, Li? Pak, itu lompong buat empanin babi. Astagfirullahaladzim, Ali. Lu bilang ini buat ngempanin babi, termasuk ade lu, emak lu, gua babi ya tuh. Nah, kalau lu bagong, enak aja kalau ngomong depan orang tua lu. Tuh, makan. Bagong.